La tato wala au le anga pa ia i lenei taeao. Wa unua maia e whaia fua la tato tapua inga i le taeao lenei. Hallelujah. Tu watu lo wanganga i lo watua i lenei taeao. Talitonu fo isa e wala au i lo watua i le poa na po. Ina ia whapenana taitai mai lo soifua i le taeao lenei. Whapenana tato wa mai e watu le vi inga i a te ia. Hallelujah. Le tua lo mātou tamapa ia i le nei taeao. O oe lava o le tua o le manumalo. O oe na e soifua. O loo soifua pea lo mātou watua. Whaafetai le nei taeao matango fie. Wa mātou wa aia le susulu matango fie o le la. Sa mātou wala watu i la wafio ina ia mātou mboa se aso fia fia. Se aso matango fie wha mawhana whana ina. Ina ia mātou o mai e watu le vi inga ia te oele nei. Wa e whapupula o mātou mata i lo wanga le lei ma lo walofa i le nei tai. Au vi ia la wafio lo mātou watua. Whaafetai tele tamā. Whaafetai lo walofa. Whaafetai lo wanga le lei. We soi fua lau whanau le nei taeao. Le aso fou o le taeao fou. Wa e whapopo i lo mātou wola. Ia vi ia lau wafio lo mātou watua. Whaafetai tamā. Mātou ma ulu whale mai le nei taeao. Mātou te tali tonu waloa e a fio e le no whanga le nei lo mātou watua. Waloa fo na e sauni e Faamanuia i lau whanau i le nei taeao. O lea mātou te leo loa ai lo mātou watua. Mātou te leo loa. Mātou te wala au lia oe anganga pa ia i le nei taeao. Mā futa mai mātou le nei taeao. Whapena na manuia ai lo vi inga. O le a mātou sauni e moli atu i lau afio i le nei taeao. Tamā. E iai o mātou mana onga no mātou maimoa mātou le nei taeao. Ai mātou te le i o atu e watu lo vi inga. Mātou ta talo i lau afio le atua. Mātou te tali tonu o oe o le atua e malia ai o mātou manao. Mātou te tali tonu o oe o le atua e whaafia fia ina mea uma mātou te o le atuai. Wa oe na e whetalai ai eise mea mātou te mali nao ai. Ia mātou wole atu i lau afio. Ona e tali mai lea lo mātou atua. Le nei taeao o le asauni lau whanau e momoli atu. O mātou mana onga i lau wafio. Malo mātou anganga whātua ma le tali tonu. E te tali whaaliali o mātou mana onga i le taeao le nei. Hallelujah, hallelujah. A ingo le tua le nei taeao. Tātou ta talo mo le whaamalo longa. Tele i la tau sa whea ngai ma mai o le tino. Talo mana tua i la tau sa whea ngai ma ta o tonga. I le nei vai aso po le nei masina. Tu watu i le atua ina i whapena. O na wha ato atoa le maa losi o la tau tino. Ia tātou mana tua ai si o tātou tina ia Maria. O lo maua tala o lo whapena o na si ima i atu o ia i le whale mai miro mua. Tu ui lau tatalo i le nei taeao. Awana i ngalo i te oe le tatalo mo si o tātou tina. Ina i whapena o na iai pēa lana whaamalo longa i lona tino. Si i atu lo leo mo le tamā ia seu manu sa whea ngai fo e ia ma tātonga i le whawhetai i le tua o tātou wheloa i le nei taeao. Ia vi ia whatalo pea ina i whapena na wha ato o toa lana whaamalo longa. O le tamaya ese dia iai lau whaamalo longa le tua i le nei taeao. Hallelujah, o ai o e mana tuaina, le atali ia Emanuelu, ia tatalo sa tuina atu foi, i o mātou talsanga i le aso anafi, ia whapenana wha ato atoa ai le whaamalo longa le atua. Hallelujah, si ilo leo ilo atua i le nei taeao. Hallelujah, tamau mātou wala au i la wafio. Mātou tali tonu o oe o se tamanga le lei. O oe o se tamalofa. I oe le tua o oe o le tua whamalo lo. O le ala leo la mātou tutu i le nei taeao. Mātou te si atu i.
Ia te oe lo mātou atua. I latou uma sa whea ngai mamai o le tino. O tao tonga sa whapenana whea ngai ai. I lenei vai aso lo mātou atua. Ma lenei masina ta mātou te tatalo. Ia whaato atoa lau whamalolonga i o latou tino. Foa i le malosi ato toa ia i latou lo mātou atua. A wati ute mangaluenga o lo whea ngai ai. I tau singa o ainga. Ele ngata i leo o tonu ala wekalesia. I ngaluenga o lo whaunga ina ai o latou soifua lo mātou atua. Ia ia i le file mu o la wafio i maftianga o whea ngai mai latou. Tatalo le tua whawhetai. Whawhetai, whawhetai. Hallelujah, hallelujah leo. Vi ia oe lo mātou atua. Hallelujah. Umana e tatalo. Ona e whawhetai le tua. O awa fionga ia le tua. E tatau ona e whawhetai atu ia te ia. I so se mea tato te ole atuai. Hallelujah, hallelujah. Whawhetai la whamalolonga lo mātou atua. I se o mātou tina. Whawhetai la whamalolonga ia se manu. Whawhetai la whamalolonga ia ese. Whawhetai la whamalolonga ia Emanuelu. Whawhetai la whamalolonga i tina ia talosanga. Hallelujah, hallelujah. Ia vi ia oe lo mātou atua. Mana tua voi la talo le uso e portina ia whaunga. Sauni o ia mona tautonga se aso le nei vai aso i ona vai. Talo i le tua i langa whamalolonga. Ia whapena na ato atoa i le uso lo mātou atua. Hallelujah, hallelujah, Lord. Fato toa la whamalolonga i lo wafine lo mātou atua. Mātou whalongolongo se aso le nei vai aso. Whapena na whaia i nona tautonga i ona vai le tua. Mātou taitono e le ai lava se mea e whangita i lau wafio. E te mawhai aso se mea lo mātou atua. Talo moani i matamai tai fo mai. Lo whaatino ino ngā luenga le lei. I le poto ma le atamai e whaatino ai ngā luenga lo mātou atua. Ina ia whapena na i umanuia. Mamalo lo i la tongo lo whapena na tu ina atu i la wafio i lenei taeao. Hallelujah, hallelujah. Watu la pati i la tua. Whaafitai atu i la watua i lenei taeao. Hallelujah, hallelujah. Tātou te talo mo tina umalavo lenei laulangi. E lena o papa toi o le asa uni e whamanatu le aso sao tina i lenei asa. O tina umalava o le lalolangi. Tātou talo si iatu lau leo i le atua. Ina i whapenana i ei le man. Le whaunga mana le atua i so se whatawhai taulanga. I tina uma o lo ngā lulue ai. Ia whapenana i ei le anga le lei mal whamalo o longa le atua. I o lātou tino mana tua na i o tātou tuan. Tina mātutua. I lau te talo i le nei taeao. Hallelujah. Si ilo leo. Si ilo leo ilo watua i le taeao. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ta mau mātou talo i le nei taeao. Le aso sao lumanai. Whapena na whataunu ina ai. Le tina uma o le nei lalo langi. Whapena na tuina atu i la wafio. Tina uma lava. So whatawhai taulanga le tua tama. O lo tapuai ai lau whanau ta talo i le mana o lo wanganga pa ia. Ia whapena na pa ia tu pa ifo ia i lato uma lava. I lau whamalo o longa i o lato tin. Faamanuia foi. I le tapenanga atina i nei. I le nā salo mātou matua. Ia i le file mua lau fia ia le whaunga mana o ea nganga pa ia. Whapena na taita ina ai lau whanau lo mātou atua. Au le vi inga ia tu mau ia te oe lo mātou tama. Tātou talo mo nu o le atua i le nei taeao. Hallelujah. Si ilo leo o le tātou mana onga mulmuri lea. O na tātou wolo lea ave le vi inga i le atua. Hallelujah. Ta mama to tu le nei taeao.
O oe le atua e le aise me lilo I lau silafanga. Mātou tuina atu lo nupa ia I lenei taeao lo mātou atua. Mātou talo iai le file mua lau afio. Mātou talo iai le saolotonga I o tangata. Faamanuia I taitai o lo malo lo mātou atua. Faamanuia I o lau ele lo mātou tamā. Faamanuia I le sami o ame uma wa whaaleanga ina lo mātou atua. Ona o taua o lo whaasanga tau atu I lo nupa ia. Ta mā mātou te tatalo I lau afio. Ele o lilo I lau silafanga. Iai le anga le leo oe lo mātou atua. Iai lau file mu ma lo whaamaoni ma lo alofa iai lātou. Ina ia faapea ona manuia ai lo nupa ia lo mātou atua. Au le vi inga. Ia tuma watu ia te oe. Hallelujah, hallelujah. Watu sau pati pati e vi ia I lo watua I le nei taeao. Ato sauni mo le vi ingo le atua I le taeao le nei. Hallelujah, hallelujah. Fai mai le tusi da pe teru mua alona fai upu. Mta upu e lua. Alona fai upu e fa. Mai ia o tau. O mai ia te ia. O ia o na maaola. Hallelujah. Ia o tau o mai a te ia. O le maaola. O ia na la fua ina I tangata. A ua whiriwhiria I le atua. O tau foi. Ia ati na ae o tau e pei o maaola. Hallelujah. Hallelujah. Mai o le fale anganga. O le auos taulanga pa ia. E a vatu taulanga fale anganga. E maalie I le atua. Hallelujah. O oe maau. O le fale anganga e vatu ai le taulanga I le atua. Hallelujah. Ai fai mai le Roma le sfumalua. Mai ia o tautu ina atu o tautino I le atua. O le taulanga e ola. O le taulanga e maalie. O le mele e te tau on tatou whaia. Hallelujah. Le taeao lenei sauni e ofolo tangata I le atua. O oe o le fale anganga e avatu ai le taulanga I le atua. Hallelujah. Ia manuia la faamanuia mai le atua I la wosinga taulanga I le nei taeao. Hallelujah. Tapuai
Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Fia mafutsa yate oyo. Hallelujah. Awa ite vavenis. Malanga pa iyo na mutu. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Glory, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory, hallelujah.
Ua mai ea le vi inga lau whanau. Mātou tali tonu sa e au waima i mātou i lenei taeao i lau sauninga lo mātou atu. O lea mātou te ngavatu ai le nganga o le whawhetai i lau afio. Whawhetai tele a nganga pa ia. Whawhetai i lo mafuta mai mātou i lenei taeao. A wana le se loa le mafuta lo a nganga pa ia. Mātou te whaia fua le nei sauninga lo mātou atu. Lea vi ia lava oe, ia tuma watu le vi inga i lau afio. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lea mātou sauni wha wau nisi, wahenga o tutoe o lau sauninga i le nei taeao. Wha wau mai pea au Faamanuianga, e ala i au whainga luenga o le atanga lulue. Whaawawina lo vi inga i le nei taeao. Le ngata i lea o i mātou umalava. Ia iai au Faamanuianga. Whaawau mai au Faamanuianga. I lunga ia i mātou umalava i le nei taeao. Faamanuia fo ia i lātou. O lo o mātou whaisau ninga whaatasi i lunga o le nei live lo mātou atua. I lātou i atuno mamao. So o seitu o le nei lalolangi. Le tua mātou te tali tonu, o loo mātou whaita ulanga whaatasi mai lātou. O e fo i o loo tapuai mai i lunga o lātou moenga, te tonu o lātou whale, ta mā faamanuia atu ia i lātou. Hallelujah, ia pai atu a ao, faamalo lo i o lātou tino i le nei taeao. Ia maua le malo si fou mai lau o fio, ao le vi inga e fo i ia te oilo mātou atua. Faamanuia ina i o mātou tua a sina o mātou mafuta i le nei taeao. Tina manumalo i hatarusanga. Whawhetai i lau whaamalo longa i a te ia. Ia vi ia oe o mātou Failauga i le fia fo i le vi inga i lau o fio. Faamanuia i le tina manumalo i a lei ma le tamai a le malu lo mātou atua. Ia pai atu lau whaamalo longa i o la uatino. Le ngata i lea o le tina i a whalanika. Whawhetai fo i le atua. O loo manuia lava o ia e ala i lau tausinga. Vi ia lau o fio lo mātou atua. Tina i a fia. Wa whai ona au ai mai le nei taeao. Tui na atu i lau whaamalo longa i a te ia. Le ngata i lea o tina matua i a la tatuli. Ia faapea nana o atu lau Faamanuianga ia te ia ma lau Faamalolo. Nai o mātou mātua whaaleanganga. Apostolo ia Mika ma le tina ia Maria. Le atua e le mawhai lava o na ngalo i la ua ia mātou talusanga. Mātou te tuina atu pea i lau afio. Lau Faamalolonga. Faato atoa lau Faamalolonga ia i la ua. Le ngata i tina a o le tamā foi a wale whaauawina o lo la ua wala auwina i tono o lau lafu maimoa nei lo mātou atua. Faamanuia i whawhenga inga umalava le Emmanuel o sauninga i le nei taeao i e kalesia umalava i le whaleono i New Silialaei o Australia o Wellington ia iai lau whaamalolonga i sunga i whawhenga o lato whaletua o ai fo i o maua i mai o le tino i tono o e kalesia ia pai atu iai lau whaamalolonga lo mātou atua. Pai atu lau whaamalolonga ia Samasoni ma tuiava lo mātou atua. E wilama ina mātou le mafuta ai mātou te talitonu o loo tapua i mai i la ua i lunga o le laiva le mātou i kalesia. Le ngata i leo te mai a vaa lo mātou atua. Pa i atu lau whaamalolonga i a te ia. O ese, o tui, o tanu vasa, palitina i a maiava lo mātou atua. O i lato umalava ia sa tu ina atu. I lau, i te talo a lau e kalesia ta mā. Aua ni ingalo i atou. I lau whaamalolonga i le nei taeao lo mātou atua. Le ngata i leo tina ia sisi lo mātou atua. Ia iai lau whaamalolonga i a te ia.
o le tamaya o kene lo mātou atua. Mātou te tali tonu le atua. O loo mana tua ava e lawa fio i lātou maolea. Mātou te tui nātu pea i a te oe. E ala i lau whaamalo longa. O le awhawhine i a meleia i a tama i a whaato o toa lau whaamalo longa. Si o mātou tina i a tau siwa lo mātou atua. I a whapena fo i ona pai atu. Lau whaamalo longa i a te ia i lenei taeao. Le tua whaawau mai lea lau whaamanianga i la mātou sauninga i lenei taeao. Se ia o ina whaiwina, au le vi inga i fo i a te oe. Faapea umātua i leo le whanau, a le atua i le nei taeao. Amene, amene, pati pati au a ao, whala po a lau pati lo atua i le nei taeao. Haleluia, ia ona e alala mai lea, haleluia i lalo i lono whanga. Pati mo le tim, matango fie vi inga si ufonga le tim le nei taeao. Ia o le vi inga lava o le tua e tuma watu i a te ia. Haleluia. Ia se ia lala i lalo le ti. Ia o na wha. Taeao manuia. O selo fia fia. O te wha talofa i wha talofa le awa so swani nei taeao. Taeao manuia i tato e kalesia. Taeao manuia, taeao fia fia, taeao matango fie, taeao le manumalo. Haleluia. Aya. Afai o esi la fia o taeao le manumalo. Pati rau ni mai le watua. Awana ele manumalo le taeao le nei. Te le saul falo le atua. Haleluia. Oka se malu le wa ye taeao. Haleluia. Aya. O le taimi manai ala moele mde le ka fe ala i tatu sauni mai i sauninga i taeao sa ai whawhetai le tua o le wa e manumalo le taeao nei a waena le manumalo e le se vi ingo le tua amene amene ia whawhetai ia talofa atu suafa Iesu Keriso te Talofa atu suafa Iesu Keriso. Malo lava le Faamanuia le lenei vai aso. Te le fe au mangaluenga sa fia ngai ai. Ia e whaftai le tua. O lo whaosfua loa pelo soifua malo loina. Ia awa foi tiute o lo fia ngai ma oe tone o tato i kalesia. Ne ngata i leo tapua inga si o tato tina. Ia lava le tua. O lo manuia lava i lava ina. A fea inisi taimi mai le tino ia o whainga lava nao leo langa e taimi le lei ia e foi taimi ua whaalele ia ai whawhetai ai le tua e le o tuulafo ina a tātou e le tua haleluia tai foi ua fia wa ai atu nei taeao si o atu si o tina ia taru sanga vi ia whawhetai le tua i lau whamalo longa ia te oi whawhetai le tua lo soifua foi au na ia ele ngalo a ile tua nana whanau po a mai e whea ngai mai autou ele ma whaina ngalo ile tua autou e lo mana tua pea autou ile tua ia mai sesi o mātou tina whalanika nei ma lor whamalosi le nei taeao ta sunga i lau au soswani ma le whantua le loa te a kono ta mai tai e alii ia ma fale o poru o mai falu penga o lo iai tono tatu karsia fia fata lo fatu tatu ainga ile nei taeao manuia matango fie to la fonga fia ese le to la le nei taeao ia o fainga fana wale tua ele fa aulanga ina ele tua sana fana e fa au le ya tili ba tili ai pea ona o to la le ia on taeao lane ia ole asa uni lo wanganga a wala atu ina atu le tatu ava noa nei ile faife au o le whaamantunga mo le tatu whaamantunga i le nei taeao le Faamanuia le Atua to enga le nei taeao suafa Iesu amen.
me wata lo newa lata mai lava le fio mai o Iesu Keriso ai va ai failonga wa failo mai wa o le tato fata tali te fio mai Iesu Keriso ai o sau nei ta o failo atu tato e kalisia o lata mai la fio mai o to ali Iesu Keriso te mi uma vai fai Faamanuia te alu ma fau po nga e nei Faamanuia i tato te mi fai Faamanuia e faamalo si le upu a te le upu o lo Faamanuia i tato to fio mai o tato li laso le tato fa tali ai ano fenga sta so tamai no e faapena tano mai e tatou ma o tatou ta sauni mole si rap le tinga ya sina fa le o fa mo ia ona ana tano tatou mai wa o si da fia ia la tala mal to fi mai tatou di Iesu Keriso mirale o nei sauna o stata lotu ai lo o tangata tapuai wa lo sa ile to le tapuai ya te ia le ngata lotu o ele sa to ai sau lotu ma e tonu ma e ma fau e me ana ile sau lotu sa uni mo le ole fa vau au sa uni mo le Faamanuia e taeao sa u mat no fai tau tu pa ia sa sui lo ma fau o fai tau tu pa ia siro o mafau o na ngona le musunga pa ia e fai lo no kalisia wala ta mai lata le to fio mai Iesu Keriso ia o ngā le Faamanuia ia to oe o ngā le usau le lotu mai whanongo upu le au ina e lao ina tatu ta mai mese o fai a unga le pira o so soani fai a o ma swaia o ngale upu mo i tātou. Ona e abiena o ngata lotu. Ai e loa e faise me le lei mo tātou atua. E faise me le lei mo lo atua ana sauna o ngata lotu. E sao ngā e nira rangi pe a fai le mo o le ole whawwa. Ma liu fua Iesu lunga sa tau ona o e pe a fai te le mo o le ole whawwa. Me le tātou a inga tātou whanongo le lei le upu. Mau sista i ai. Tā whanongo i ai wha mai. O e lawa e whaile ana whaletino. A tusa le loto o le oti. Ai whapena loto atu le nganga pa ia. O le manuia lea mai a Iesu Keriso le ola fo i lea. Ia tātou a inga whai e whai rawa mea whaletino nei vai teimi. Rau whamalosi nei taeao. Tato a inga o ese ai nā mea. O ese ai tātou nā mea ai. Faamua le atua i mea umalawa. O alatara maina fio mai i nei taeao. Ia whaitau nosina upu mai la fio ngā le atua. Le umilawa sau a malosi. Le tusine masani wha malosi e tātou ta mai e tātou wha mai. Ile saya na lima. Yo to sa ile li manu mfai mo o ia. Yo to valawa te ia manu o lata bata mai o ia. La fai ele ua mio leanga nala. Ma tanga sala ia la fai ia na manatu. Ia foi mai ile ali. Na lofo mai lea o ia te ia. Ia toi foi mai ile atua. Wa na te matua Faamanuia. O manatu, o tō manatu, leo au manatu lea. O tō wala, e leo wala lea. O whetara mai ai, lea li. Wa e siri o na moa lunga, langi i le langi. Faapea foi o na siri o moa lunga wala. O tō wala. Mo tō manatu, e siri lea,
yo manatu. Mai ia mo tuai sa ili le atua. O a tātou manatu mo tātou wala. Mai le tātou spa ia sili atu ala manatu le atua. O a me te mafofau iai, e iei loa, me e talitonu, e sili lava ala o le atua. E sili lava manatu le atua. O ia foi na faamangalo a tātou anga sala. I rei mali fua Iesu lunga sa tau. Tātou a inga. Po lai loa na ia ti oe malmalo sina ia ti oe. At fai loa ia ti oe nei taeao. E sili lava alo le tua. Sili foi manatu le tua. A fai le te faa sili o manatu o wala. Ulo manatu. Talofa ia te oe te le maua le mele tātou am fai ai. Sili manatu le atua. Ma fau i musunga ngā pa ia i te me umalo o langa. Ao plan mau walai fua moro a inga. Ai, mala au le atua. Ala au ngā pa ia sosani mai. I whai sui o manatu. Wa le mea te mai a tau manu iai lo a inga. Manatu fo e te mai e a tau manu iai. Sui ai nā o plan. Sui nā o manatu. Awa mai manatu e o le atua i a te oe. Sui umaleo manatu mau fufuanga. O ala fo le atua le mai le tuspa i a sili. Tātou manatu tātou wala. Lo sauna nei taeao na sui a nei a fia fui lau. Ana pola lau a ECM tu si no vai tau ai. A tai le atua fa manatu mai lava le atua. Ta watu lau e kalesia. E sili o manatu mo wala ia to toi. Wa fuanga moro a inga lau fa nau. Fa mua manatu le atua. Fa mua ala le atua manu iai lo a inga nei tau sa. E o tātou whelua i tātou asina lima ne tau sang. Whaftai le atua. Whaftai le ila wanoa mo oe mahau. Whai te le whaalongo. Whaamua manatu mau plan. O sau nei taeao i whaamantunga. Whatau watu ia tātou. Mana au le atua. Mana au na ngapa ia. Mai manatu le lei. Ta ia ilo a inga, malau whanau. Ngā fo nei le upo na pono o mantu o no mawhau au. Painga fo o mau a inga. Tēne whailo poto mara o malosi. Whawhitai ngā pa ia, whamanatu mai. Whawhitai ngā pa ia, tau mai, mus mai. Whai mele lei mole. Romani ia o ro a inga. Tato a inga umalawa. Ato finga o tātou whaia mali. Mana manatu i le atua, wala au le atua. Mai o nāla manatu. A whafoe i tātou a kālesia. Ia o tātou sina upuna nei taeao a saunu ma tātou whamutunga. Nia le atua i lau tā pena nei a whiawhi nei taeao. Tino mali topa i o tātou ali. Tāla tātou i. Tātou tatalo. Le atua e moni whamaoni le atua lau. Si lava o manatu mo wala le atua. Ilo o mātou manatu mātou wala le atua. Whamangalo foi mātou le atua o nono. Mātou le atua sa wanoa ia te o e whai lava o mātou manatu. Wa o wala mo manatu e si lea mai mo lunga. E mo lunga lava le tua. Le se me matu me whaia le tua pe au noa ma oe. Ia wala au le tua ne tae a whamnuia se matu e kalesia.
Me se foi la to mato ma to mai live. Ngā foi nei Faamanuia le Atua. O ena e whetalai o so whai nei Faamanuia. O winga lea le Atua i e whaamanatu ona so mai mato uma. Ngā luenga na e whai e nunga o sa tau. E le i whai ngofie. A e whaaftai le Atua i loa rofa manangu. A tu saunila e talia le tino to pa Iesu Keriso. Ia o ngā mo i mātou. A whatai lau whaamalolonga. A fo i mana onga le Atua lau whanau nei taeao. Ina to rava le toto Iesu Keriso mo le suafa. Mātou te malolo ai. A whatai. A whatai le tino ma le toto. Suafa Iesu. Amen. Amen. Suna tia kona e whakinu mat paia. A maua ia whaatali se tatalia whaatas. Yeah.
tātou awau-whau. E lo whamananga le tātou atua. Pēno whai atu te atonua. Lo tātale whio mai le tātou li Iesu Keriso. Whamantunga ni taeao e mna umia. O talia malo whātua atua. O ani mana onga e sau mo oi ni taeao. Tu le atua lau whātua atua ma e talia. Talia e tino mato pa Iesu Keriso. O sau ni talia. Sa whaesu. Tātou talia. Whaira whaftai le atua nei taeao. After you toto martino tātua ria lo foi Keriso. O lena maliu lunga sātau mo i tātou. After you ola. After you whamalolonga. Tai au whamanianga I tono mātou ainga. I viera ba oelo mātou tamaa. Mātou tātou te le tua whaina rawa I mātou lau whānau. E ngai mātou ma il tino niso mātou ainga. Mātou whālonga whoi o I whalmaiso mātou tina. E le atua le mātou I loa le puo au. E le se me whainta I ato e. Mātou whaira whamantunga. Ka dia mal toto si Keriso mo lo tino pa ia. Mātou mala aure lau fio. O atu lau whamalonga se mātou tinale atua. Ai mai se mai umalawa sa atu nātu mātou. Una talo nei taeao le atua. Ia fia foi suro tino mātou whiloai. Ma o ona manumalo. Tina, kalsanga. Ai mes foi le uso. Asa man tama. Le vi inga e fo ia te oela mātou tama. E foi la whamalonga le tua. Ai nga umara wal mātou kalesi. Mon whaale o atu e mes mātou tama apostolo. Mātou nā fo ia. Nika e mes foi lei. Ia mes lo mātou kalesia. Ato foi o lato ma futa fatasi nga live. Yo alato mana onga le tua tuna atua te o me umalava. Ai fafta I tire nei taeao le tua. Ka manatu mai I mātou le tua me ai mātou whaia. Wa mātou tonu lata la malo to e fio mai. Taro nei taeao le tua I ailoanga lei. A mātou sani fo I le tua e. O ina le sluai ma le taulanga le tua. Taro ia tō ia mai mātou le poto ma le atamai. Ina wheta rai le tua le. Mātai o nai, e ono tōtōru. Mātou sa ilo manumalo, lo malo malo. Mi o tonu e fo I mai leo me uma. A popo e mātou tino, mātou ainga, whamanianga. Taro foi le tua staimi. Mātou whanongo la upu le tua. Mātou tatonu whau uman tāpene nia la ona le tua e ala mai la upu. Lo wha, iei lau wha unga ia te ia. Ta mā,
whamanatu anga pa ia te ia mea umalava. Ia o ngā lea mo le mātou whaalongo a mese le kālesia. O la upu le ola. Mātou whaalongo fōi whaamantunga le whēta lai o wala mo manatu si lea. Le mātou whaalongo fōi le upu nei taeao. Tā pena i o mātou anganga o mātou tatonu. O lata mailo o fio maile tua. Malia mātou whaainga, mātou whanau, mātou mafuta whaatas. A mesi fōle mātou e kālesia o le mwhaina o mai nei. O na e fufuanga o whale o lātou ainga. Ia o fo iai, e o pailo tusa o Faamanuianga. Ia o mātou te Talofa le Atua, ia paenga muli le mātou ninga, ia tunatu la te oe. Ia maua le vi inga oe le Atua mea umalava mātou e whaia. Au lava nei mātou se vi inga le Atua. Ai mātou whaia mea mali fia. Nea vi ai oe lo mātou ta mā. Ia o le mātou taro lea. Pāwhtai tere nei taeao suafa Iesu. Mania foi ti a kono la to nga fai. Mania nei ti a kono. Ane malosia i la to poto ma la ta mai. E lo anga le e mes foi la fai pese. Tai pese e mes la to taleni. Amania, Faamanuia le Atua. E mes foi la to ina live whanau Faamanuia tu iai. Ia o te Talofa le Atua vi ia lava oe whaavau safa Iesu. Amen, amen. A sua o tia kone au, tato ipu. A saune. A tō taulanga, a o tato taulanga me suluai. Ia male le si mea whamanatu tato a inga o. Na sone le whatua tua a. Wa so, mai aso muli lavo masina e. Whai eile. Fatua tua ia a. Pafo ngalo ia nei teimi ia. Stau sang, le masinda fai foi. Ai, te roele toe whamanatu atu wala umana. Whanungo atu ai, tau atu rawa e whaileu tusi. A me sewa tātou. Le latu nunga le. Telefoni tātou fulanga. Ma atu ai tātou fatua tuai. Vai asu mua lava masin te tuatas. Ia nei teimi ia. Tuaspea wanoa a. Mawalo taulanga ia mae tau. Tai urai mai. A vera taulanga i le Atua malau suruai. Whai mali fia. A le mofo i nei teimi ia. Sau le vai aso maua. Ai e mantua e. Alo ana na ile Atua mana na upu pea. Ia ai pule a oi, wai pule al tangata ia, umana o ina tātou. Suruai e manuia ilo a inga. Taulanga foi e manuia ilo a inga. Sumai tātou pese e, sumaia au e taulanga. Puanga, yo, sawia. O mau pua, tinga o mau puanga, tani faso, le fili sawa, vaia, Iesu le nang, lo la fita ia. Tinga o mau pua ngā satan whau. Tinga le fili sawa vaina Iesu le nang lo la fita ia whau. Tātou te talo mo le faapea ina ma le Faamanuia ina o le tātou
fatu le fatu tua ia le ngata foi lea ia o le lofa tulai i lenei ia sa whaafitai o oe o lo matou malu o oe o lo matou lafitanga matu ia i se vaiteimi o whaingatā o soifuanga nei e tau o soifuanga ai pete iane e le avesea ai lo matou whatutua ia te oe lo matou atua wa o matou manatu ia wa onga a e leo ina i matou e lea ia ma se mea mama matou te mati tivai e te teitai fo i matou le mea i le vau mua e fi le mua matou wolanga i te me fesoa i nai le soifuanga nei wa matou manatu ai le e ofo atu le nei taulanga i le nei aso o le taulanga o le whaftai i taulanga o le malosi o le tino wa e tofu a inga ma te ngate te jotasi ma moli mau i lo wanga le lei ma fola whawhitai ai lea lo matua tua ai ta lia ma e Faamanuia ina la matua wosi ngā taulanga nei matua te wawa ai ai pēa i te oe a wa uma ona e malele e te toina popuni o le langi ma sa saa mai ai lea i lunga ia i matua uma lava te jotasi o a inga o ngali sa whapena no ofo i nātu o le nei taulanga a ia fo i ai pēa i te oe o le vi inga o le whamanu ma whanetanga a o matou wa ai i le tamau a inga o le a whapena na e sa saa mai lunga i ai matou e ala ia ke vise Iesu la matou whaftai tātou ala langa ma whapea atu au se taulanga pati e vi i ai le li aleluia ia alala mai le mamalu o le o lo tātou watua se ia lala i lano le awos taulanga o vi inga. Mātango fie, ia. O si ngā taulanga o lenei taeao na o lautou au nanga. Whaafetai tele. O vaenga lenei o le tātou sauninga, e whaataua ina, o isi fo i tūlanga o le tātou ngā luenga, tātou wōlanga whaleanganga. Tolu sutasi tau sanga taruai. I le aso se fulu lima o aperila i le afe iwa se lau iwa se fulu ma le lima na whaatasia i le atua i le sunga i a manuia po Faamanuia fono i a fili ma se tamaita i la le lei o ia o le whatu pese mai o ile ua mea a asa. So le nā aso na whaatasia i le atua i la ua. E wawa i le mea mawhauwhau iai. O le tama o le tolo o tamauli. A ua whapena na whaatasia i la ua i le atua i le sakala meta o le whaoi poiponga. Ua tupu ma manuia le mafutanga a i la ua awana whaavaina i luma o le atua. Me le esele le leo a inga e whaavaina i luma o le atua. A wai ei fofonga iova mai le aso e osi ai le whengainga se io i le aso e whapena ona tu ese inai pe whapena ona tu e whafo i atu e le atua. O le soifua me leona na la tuolai ai le mavai lava au le la aulea a wa o le tala fia mo ia la au e lua na whaatasia e le atua i le tōsu tasi tau sanga taruai o whapena no tu tupu mai ei ni la au malolosi o lo i ai vaitei o tupu le ainga wa malolosi wa lua au ngā tupulanga lea ua i ai le teimi nei so tato patipatia i leo leanga le leo o le atua i le nei mafutanga so le nei tuasa te wala awaile ma le whaaloa so mai alo sunga fono ia Faamanuia fono ia fili so mai lo sunga au sanga i luma nei mo le te whafowina le o le lua mafutanga le nei lo so mina
No tātou ainga I kalesia e. I lenei aso tātou te ngori mawina I le luma o le atua. Ia le toe faafouina. O tau tinonga na whaia e whonoia, Faamanuia, Fili, ma au sange. I le aso se furu lima le nao a perila. I le afe, iwa se lau, iwa se furu ma le lima. La te toe mana tunatu ai lea, ma le totoa I upu o le fionga a le atua, na whaavai ai le la whengainga I le nā lava aso. E whai fōi le nei, ma whaamanatu ia I tātou uma, o le whai poiponga, na whaavaina, ma whaapaia e le atua, I le vā o le tane, ma le whawhine, e ati na e ai se ainga fia fia. O le mea lea na whetala iai lo tātua li whaola o Iesu Keriso. Whai mai ia, o le mea le tu uai e le tane, lona tamā, ma lona tina, ai whaatasi atu I lana vā. O le tau tinonga fo I lea mo le ekalesia. O e ua whaatasia e le atua I le whai poiponga, aua ne I whaatea ese ina e se tasi. I lea lava tau tinonga, ma lea talitonunga, whaatasia I malo tātou malamalama, I whaafita uri ese, o lu I tau, ma tofonga, e whea ngai maulunga lii, I le soifuanga nei, o lea, wala ngata tapuai ona tātou toe tuina atu whaatasi I la ua I le whaau unga mana a le atua e tusa maro la whaamoe I le nei aso ma nei al pati le vaenga lea a wā o lo la whaamoe o le la whiwhiringa le o tātou mai e tātou te tutu whaatasi ia ma I la ua tātou te talo. Lo mātu ta mā lo whae. Le atua oe o le alofa tūnoa, ma le alofa muti vale. Whaafetaia la ua fio, lo ta mau ainga, ma lo wanga lenei. Na e tau siena I la ua, I nei tau sanga e tō se fulu maletasi, o le la mafutanga. Mai ai lua I aso le la whengainga, te io o mai le aso lenei. Mātou te tuina atu I la ua, I lau whaau unga whaau wau, e te toe whaafowina I le la whengainga, o le tasi I le isi. E ala I le mana o oe a nganga pa ia. Whesoso ani mai, ina ia whaatau nuina ma le whaamaoni, o la tiute wha le urunga lii, o le tasi I le isi. Ia fusia pea I la ua I le wha maoni, I o la tiute wha kerisiano. Wha pea tiute wha le ainga. E ala le ia te oe a nganga pa ia, ma lo mafutaina o I la ua. Amene. O te mine o le lua tau tino, ma le le lua whawhisanga. O le fina ngalo le atua. Ina ia malosi, ma mawaa le lua sootanga, wha le anganga. E ala I le lua whengainga, o lua o le ulungali. Ia matua mawaa, e mawhai ai lea, o na lua manumalo ina o teimi o, fe ese senga o manatu.
o teimi o ni whewai a inga. E le ngā te leo teimi o ni ngase tū ngā ma le taunga tā. O teimi e le ai aini ngā ruenga, oka ni ai tā lafu. Awa o nisi nei o lui tau, e ono lama tia ai le notanga wha le unu ngā li. O lenei, ina ia wha tau nu uina le wha fo uina o lua tau tinonga. O te wala uina o lua, ina uia na ia lua tali mai I whesili nei. A o mori mawina e le potonga wa wha ta sia ai. Lua o unima wha tas. E tau tino le siles. Pe lua te tau tino mai nei, ua lua mali lia wha tasi. E tu e wha fowina a o lua tau tonga, na lua I whaia I luma o le atua, I le aso na wha tasi ai o lua I le wha poiponga. Lua tali mai lea, o lea lava. O lea lava. Whaima paki mai ali, a ngale maka mai ali o le. Pe lua te tau tino mai o le a o lua tau sia pea le nei whea ngainga. I le alofa o le tasi, I le isi, I le ono sai, wha maoni, te wha maa whanai, te tū whai, maa mo wha tasi a venga, I aso e taunga le muai, maa so vale. Lea lava. O lea lava. Pe lua te tau tino mai, o le a o lua ati na ina, pea lava pea lo lua a inga, ma wha tumulia le mamalu matango fio le atua, ma fesosoani le tasi I le isi, ia tau sisi isi o langa wha ia ina. O lea lava. E tu sai, ma tau tinonga ua lua toi o sia, I luma o le atua I lenei aso. Ma ua mori mawina e le potonga nei. O le mele ua te tauai. O na tātou fusia whaatasi I le Tala. Ma tue tu ina atu I le whaau ma le tausinga le atua I le Tala. Le nei osi ngā whengainga. Tātou Tala mo I lawe nei. Ua e whaafafonga le atua o ainga. Le atua o mafutanga. Le atua o e na I whetalai. A whaavaina o langa o seurunga li I ate oe. E mausa li lea. Watu e whaafawina a la tau tinonga I luma o la uwhio. Leise me lilo I luma o la uwhio. O la nganga mo la noto. E pei ona la manatu ai. E whaia I le aso nei. Ma tō whawhitai leo I a iau fofonga wa o oena e whetalai. E te le tu la wha I a I la ua. E te le tu ua lava I la ua. Se I o I le ngataanga o me oma lava. Whawhitai a nganga pa ia e te teita I a I la ua. Teita I a I la ua I tawhatafo vai e tawhe le mu. Te whawhu isia tili o la nganga. Teita I a I la ua I le ala o le amia tonu. E tusa ma lou lava finangala. E ui na te savalia I nisi o teimi, le vanu o le ata le oti. A e le whapenao na whaavaivai ai, lo la whatuatuanga. A wā o laula au ma louta o to'o, wa uma ona e whetalaia. E whapena, e mawhanawhana, ma mausali, ma mautino ai, lo la whatuatuanga. E te laulau foi, ia I la ua. O mea ai lunga o le lao ai I luma o e ita mai ia I la ua. E te whaau fo ia I la ua I le swau. E tau ma sua pea o la soifua mo laolanga wa wa te ina e la ua fio whawhitai ta ma. Whawhitai mo anga lelei ma lofa tunoa. Wa e whatunuina e muli ia I la ua le ngata ia I la ua a o le whanau na e au mai ia I la ua. Ma whanau wa e saune au mai I le nei mafutanga lo mātuatua. Ai sili ai. Iai lo lava noa
e lo no fale i lo mātua tua. Hafta e le tama, mo nei faamanuianga i lenei aso. E ala i lau whau unga nganga pa ia, ai tātou alalanga ma faapea atu. Amene, amene. Fantastic. Wau tauli maina ia, mama i ole lua osi ngā whea ngainga. Tama, wala mana na o na ia tu iai ma lau whau unga. Awa o le whailonga o le alofa e le mawai, e le mo tusia. Tu e ofo tu e le, e te whau uina nei mea, e a vea pēr ma moni mau. Ia ila ue yaso, la te tau lima ina i ma la e ina, le alofa o le tasi, i le isi lo mātua tua. So whaftai e le anganga pa ia, i lau whaamanuianga, e ala i nei mama. Ia, whapinana. Tua tua le mama mo. No, pina mama i. Ia. Sealed by the anointing, eh? Amazing. Yeah. Yeah. Happy mama. E sau tua tolu le alofa o fono ia. Camera. Tu e whawhiloa i lau mana mea. Failauga le no fua ialo, wala watu i whanau. Whanau umalava, amanuia, mausang, calling upon the family. Fua o le Faamanuia le Atua, i lo la ainga. I le ave sea fofonga o le li i ona tangata. Hallelujah. Tu fatasi le alo o le kalisi le la ula tuidum, le la wala tuidum. Watch him move a little bit up to the front. Yeah, yeah. Sa afi finga le tua famile fionga le tua moli mawai ia le perfetta Jeremia. Ale fionga le tua o te vea o tau o la au o le amioton. You are trees of righteousness. And you are standing in His presence right now. Your yesterday is no longer in the books of the great I am. O loto wana nafi e le o to iai I tusi o le malo le CDCS. O le aso le whenga inga fau. O le aso le amatanga fau. E whapinau no to tuli matai. No, so focus on today and focus on what He has already prepared for your family today. Whanolo mai o tō ao e le ainga o Faamanuia whono ia ma au sang. Stretch forth your hands. And let's bless them. You hold hands together, binding yourself together in that unity as a family. After tama, awa le ata leo lo fina ngalo lo mātua watua. O oena e malele o mātua te langona ina foi. Na feta lai e tutu se ia te oe o tau sanga e afe. Ma le aso e tasi. O le aso e tasi. Ma tau sanga e afe. O le aso fou lea, o le ainga, o Faamanuia ma au sange I lumo o lawa fia. O lantu o mai, o manatu o matua, e tue au mai no latu ainga, I lumo o lawa fia. A wa o oe, e iai le manuia faafawina. Restore your anointing and your blessings upon them, Almighty God, this day. Holy Spirit, continue to lead them and guide them. Continue to minister to their lives. That they will know without any doubts they are very precious in your sight.
A mati lantou mai lesi manuia, I lesi manuia. Lesi whauunga, mai lesi whauunga. Le popula o laua fio, ia tu mau I lunga ia I latou. Faamanuia I le au ngā tupulanga lono lua, leo wai lo la ainga. Ezekielu o le perifeta o na pō o aso e ngata ai. So whawhitai le tamai ei lau whamanianga I lunga I a te ia. Whamanuia fo I a wati ma lona ainga. E le aso whiri e whapena o na whaa mawina ma whawaina no la ainga I a te oelo matuatua. Ina ia whapea na e whapopo I o isi mea I lona soifua ma lo lao langa. Whamanuia foi ia I lantou I matua tina ia whalanika o lo o tatoe mai o matua o le ainga nei. Iai pia lau whaunga ma lau whamanianga I lunga ia te ia a ona ia mole mawina foi ia whamanianga lau fio le vaenga o le ainga. Whamanuia foi ia I lantou le nato au nanga I le kalesia nei ia I le ngata foi lea o isi a tūmau pēr ia te oile vi inga a o nei mea uma e mawalunga I lo vi inga e whamanatu ia I mātou awane ia veseo mātou mata mai ia te oi ova a wā o oe manuia I mea uma lava I lo suafa Iesu Keriso tātou ala langa ma whape atu. Aleluia. Ia tue pati atu papati atu a Chile ta whamanuia a Chile le tua le lua inga. Wati, good to see you. Take it. Tātou tūlai a sauni mo le upo le tua. Hallelujah. O ia wha vai ai ma wha mausali I nai me umalava. Team. Hallelujah. Ta pena lo wanganga. Ta pena lo finangalo. Ta pena lo tangata. Ina ia maua se no foanga o le afionga le tua ia joy. Prepare yourself. Prepare a place for the seed of the anointing and the blessings of God upon your life this morning. Awane I alu loa le upu. Awalanga le upu lea e tātou te manu I ai lea. Ia te au lea nganga whawhitai. Whawhiloa I ai lea I le fofonga o le tua I le nei taeao lana au na whiwhilia. Sunga lea awa afsoswani. Ia Silialaei. Ngalo mana Tala Burgess or for fonga feta laino le tua mo tātou le taeao le nei team. Let's worship the Lord. Hallelujah. Something happened, and now I know. And patanga le tua e paia te oe lenei taeao. Mai na o mātou mana o ngā le tua I lenei taeao. Tau lava ina e pai mai. That is all that we need, Lord. Touch us in your own special way. We receive and we thank you in Jesus' name. And all the saints in the house shout. O tātou talia e ala I le taritonu ma le whātua tua
suafa Iesu Keriso, alalanga le au whātuatua i le malu nei ma faapea. Amene ma amene. Hallelujah. Oh. Umana whātalofa le. E taivi inga i lenei taeao. E ala tātou wōloa i le whiau whāwina. A le atua. Whāwhitai. Oina manatu o le o mai le upu i le aso manatu ai le anniversary o le sunga le aeto ma le whaletua ma le nofu alo le nei taeao. Pe ave sau pate whaatai ai le atua. Wawanoa le au maua. Le fionga le tua le tamā ma le alo ma le nganga paia. Susu e lau tusi paia whatasi mau lua tātou tusi whaitau e isi tusi si au tusi whaitau e lua tusi o Failauga lona mata upu e iva e upu e sefutasi ma le sefulu ma le lua. We have two main texts. There are other supplementary texts, but these are the two main texts. Ecclesiastes chapter 9. We'll read 2 verses 11 and 12. Failauga le mata upu e sefulu ma le tasi e upu e lei Failauga tau puiva at fai upu sumatasi ma se fun malelua a maua ona fa maulea ona su e leo tusio mo mokranito nona mata upu se fun maleono fai upu mo mua se yo o le fai upu iva tusilna lo na lua mo mokranito mata upu se fuluono fai upu mo mua se yo o le fai upu iva. The second text is the book of 1 Corinthians chapter 16 verse 1 to 9. Maua le tusi o Korinito whamau tātou fo i tua le tusi o Failauga. Tātou te whaitau whaatasi iai e kalesia Samoa. For our young people, our English service family and our media, our family online, friends, look up your own Bible or you can follow the version that we have on the screen. E kalesia Samoa, a whai ua maua, lea ngā ruenga iwa, whai upusutasi marasuma lua, tātou whaitau, whaatasi, whaitau. Wa outoi loa fo I lalo le la. Wa le sini le tau sinionga e ua tele vavave. Wa le malo le taua e ua malosi. Ua le iai fo'i ie popoto le mea e ai. Ua le iai ie ua whaau tauta le oloa tele. Ua le iai fo'i ie ua ata mamai le alofa ina mai. A o le tausanga ma le mea e tupuai e o ia te ilato uma. Sufulua. A wā fo'i e le iloa e le tangata lona tausanga. E pei ona maua o ia I le upenga e le angai. E pei ona maua foi o manu felelei I le mailei. E faapea foi ona mailei o tangata I le tausanga le anga. Pe a o faafosei mai ai e a tei latou. 1 Corinthians tu simomua Korinito tau pusfuma leono tātou whaitau whaatasi whai upu momua se yo o le whai upu iwa. Tātou whaitau. O le au te lenga mo le au paia. Pei ona o poloa I atu I e kalesia I kalatia. Ia faapea foi o tou ona whai. O le aso momua o lea vai sapati ma lea vai sapati. Ia o tou taitasi ma tu wane ai ni ana mea. Ia whātatau mea I teu malona manuia. Ina nei whaia ni au te lenga pe a o aluatu. Pe a o aluatu ona o awina atu lea maletusi o I la tau filifilia o tau. La tau te momoli atu ia o tau mea lofa I Yerusalema. Ai a whai e te tau ona o walu foi. Ia mātou te o whaatasi ma. O te alu atu fo I a te o tau. Pe a o ui ane I Maketonia.
Awa o te uia ne lava I Maketonia. A tonu foi tātou te mau mo tau. E se ia te amai le tausanga malili. Ina ia molia e o tau lau malanga. I se mea o te alu iai. Awa o te le loto ina o wafe atu e asiasi ia te o tau I nei ona pō. Ai o te whamoe ina ia leva ane lo nofo ia te o tau. Pe a fina ngalo iai le li. A e o te nofo pea I Efeso, se ia o I Pentekoso. Awa o Faamanoa moa le faitutoa lautele, ma le matua o ngā, e toa tele foi o e fatu Iese. Tātou toi whātasi foi, tātou toi whaitau whātasi foi upuna e lua, whaamole lava e Kalesia Samoa. Our young people follow verse 8 and verse 9. That's where the message is this morning. Kalesia Samoa whai upu e walu ma le iwa, whaitau. Ai o te nofo pea I Efeso, se ia o I Pentekoso, a wā ua whaavanoa mo au le atua, whaitutoa lau tele, ma le matua o ngā, e toa tele foi o e whātu Iese. Yeah. Young people, can we just read that together? Just verse 8 and 9, let's read. But I will stay on at Ephesus until Pentecost, because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me. That's a beautiful verse. Huh? Te mana o tātou te tala noa I le taeao lenei, te le mana o e launga ia te oe, e te mana o tātou te tala noa I le taeao lenei le feau lea a le atua. Wa mai o le autua le feau le taeao lenei e faapea o le avanoa. O le avanoa. Faapea in English, an open door. Another translation or another meaning can be opportunity. Say opportunity. Opportunity. Say it, opportunity. Yeah. O le upu e o mai lava ina, an open door. It's a great door for effective work. Na tātou whaitau le tūsio. O Failauga. O le tusi lea o le poto o Solomona. Ia o le tusi foi a le tangata po o le tupu e mau o loa e ta mau ainga e le aise mea na au sange ai le tupu o Israelu lea o Tavita. Amene. Aleluia. Lea la ola na tustusinga, ui lea. E ui le ta mau ainga, e ui I le oa, e ui I le poto, e muli ane. O le tusi lea Failauga le mataupu momua lua maritolu. Lea na fai mai ei leo o Solomona. O le olanga lenei, ua matua whatauvaa, ua matua whatauvaa. So even though he was the king, the greatest king that Israel ever had, the wealthiest king, he had everything, gold, anything that you can wish for and I could wish for, the man had it. The girls, the women, the man had all. Yeah. And then at the end of his life, he said, life is meaningless, utterly meaningless. Yeah, the question, did God put us on earth to have a meaningless life? Yeah. After God gave him the wisdom, the wealth, and then he ended up having a meaningless life. What an absolute waste. Yeah. But what does God need? God put us on earth to have a meaningful life. Na mai tātou le tua I lalo nei le lau ele ina ia iai se whaamoemoenga mo tātou
polanga. Haleluia. Amen. Te tala lau whaalongo le nei taeao. Tala lau whaalongo. Mantua le teimino tula i mua no usau. O whai atu a whetalai le atua. O lai tu i le atua le whaitotoa. A tu i le atua le whaitotoa. Ringai mo mia seisi o ala e sau e te tala le whaitotoa. E sa. O leo tātou tala noa le whaitotoa le nei. Au whai nei ngalo i ate oe. E iei le taimi e le toi tu i ai a Keriso le whaitotoa. Ai tu i tā ua le whaitotoa. Ya. Ai iei la le taimi a whai e te le lau whaalongo nei. E le matala fo i la le whaitotoa la pia o kei me kui hai. E sa. Ya. Wai whai mai e taimi te tu i ai. Nai tau te iloa. I le tala i tau pou e toa se fulu. Na lolotu, na whaalongo le fionga le atua, ai le isauni. Le se suau, e iei foi la tangata o le tonu le lotu le nei, o la foi whaafonga mai. E na matamata mai a, ai le se sauni. A le alawa e whailinga ruenga mātou, o le whaasauni au tātou. Amene. Le ae whaasauni a tātou, o la foi whaimei le fionga le tua. So se taimi au te whitalai ei, o lau ke wala awa. I'm calling. Whenever I speak, I'm calling. When God calls, He's asking, is anybody home? Amen. Is anybody listening? Le fue whaimei le fionga le tua whaimei. A wala, e iei le taimi le tua wala awai le tua. Ai wala au kākou. O lo whetalai foi la le tua whaimei la. E iei la kaimi ke wala au mai ei. Alal meu kupu. Ia ngā kongua. E wala au mai leo le tua. O i wala au atu tātou i le tua. Ai le tali mai le tua. E ese le whaalongo, ese le matu. Wā whaalongo. Whai mai au o ngā Iesu Keriso le mata upu e limau. O mātaio, whai mai se amu ia e fia inu ma, fia aai. I le amia tonu. Ora me tupu ia ila tona. E maona. Blessed are those who thirst and hunger for righteousness, for you will be filled. You will be filled. E naua ia te oe ia e saufia inu, saufia ai le taeao le nei. There is a door, there is an open door, but then there is a great open door. Opportunity. There is an opportunity and there is a great opportunity. O lo awai mai le taeao le nei. O so wava noa le leilea le fuila toi whaalongolongo i le tua. Amen. Alleluia. Ai whai tau i le la wavatu ia te oe. Whai mai ia le Failauga. Ia le tupu. O loi lalo le la. Ua le sini i le tau sinionga. Go up, media, and put that back on the screen. Ecclesiastes 9 verse 11. Ua le sini le tau sinionga ie ua tele vavave. I le soifuanga le nei. O le kangaka e kele vave. E kakauanga mua. E sa. A whaia e tele vave tangata. O ia e te tau na mua. If you are the fastest person, you know, in this world and how we live, you know what that is. When you know of a fast person, you can make the call, you can make the judgment, that person is going to win. What does the Bible say? The race isn't to the swift. Dono inga, e iei le taimi, o tangata sawa, e le mua. La lesi, ua le malo foi i le taua, o e ua malolosi. Ai vai ia le soifuanga le nei, o le atunu ua e malolosi ana upenga, e le lei ana mea whainga ruenga, a whai foi o te tonu o le a foi o le tālonga whaipele, o le tālonga fusu. E ke loa tangata le lei, e kakauanga na malo. E te tauana malo, a le whai mai le tupo Solomona, ua ngai loa i le kaiminga soifua le taimi nei, e iei kaimi e le malo ai tangata malolosi. Ia ngai kei loa.
ai te nofo maritala ia tavita ma koliata. Te ali sila se so ai. Fai mai, ua le iai foi ie ua popoto le mea e ai. What does it say in English? Nor does food come to the wise, or wealth. Nono inga, e iai foi le taimi, o ai a tangata popoto, a o ai foi atu nuu e popoto, o ai atu nuu e tamau a inga, e iai a le taimi, e onge ai. Aia. Malona whaale whai mai, ua le iai foi e whautauta, le o loa tele. Po le ale le lei o lau sefe, po le ale le lei o lau teu, e iai a le taimi o le ngā whaukaukanga, e le lava. That's what the Bible says. It says, to the brilliant, nor does wealth come to the brilliant, or favor to the learned. Ia po o le alofaina foi, o tangata tamamai. Ala tau whaasiusi unga i nāle whai mai, a o le tausanga ma mea e tupuai. E o lea ia te ilato malava. But time and chance happen to them all. That word chance, in other translation, is called opportunity. That means everybody has an opportunity in this life. Esa. Tatou si ila tusi o Paulo e tusi o e fo io. Corinito. O le tusi lea Paulo, na tusi le kalesia Corinito. Tau te leo te le iai anai te lor tusi o Corinito o le e kalesia le leua kau fe vai a ia le au vaenga ia. Fe misa ai kanga ka le kalesia. Fia kanga ka le kalesia Corinito ia Paulo isi kaimi fia ia kefa fa mai o matou le au sa kefa. Matou le au sa Paulo, matou le au sa Apollo, so mai ngu fa ko fa kalangor ka kom tau. Mai, ya, wa femisa ia la le kalesia I le lai ave ile tusia a Paulo ia ila tole, ia matou le fo yo le tua pe no fa tu le la unga le matanga tusanga. God is a God of order. O le tua e mai io e manga fangafa na mea, Saulo Paulo fai mai se o to te faapea ele ese matou e nga ese I vala ulia a o matou uma o la fai nga ruenga ese le au toto ese le au fasusu ia o le tua na te fatupuina. Some of us we plant, we sow the seeds, the others come and water the seed. So we are not rivals. We don't compete in the church. We are partners in the church. There's no competition here. If I need to compete, I need to compete with myself so I can be better today than I was yesterday. So don't compete in here. The work of God is not about competition. We are not rivals in the church. O winga na tala Paulo. Kau kele o mai kau vai I po ai Silia o ai le kiki. Wa le fai mai o ka ko uma o le au fai nga luenga le atua. Ese nga luenga le lima, ese nga luenga le vai, ese nga luenga le ulu, ese nga luenga le mata, o le ngutu, o le isu matalinga. Fai mai le o Paulo. O lo tino atoa e kasia fa pei fo yo au. Martama e tasi lava I matua. O Paulo lai, o fai unga lo lan tusi ave o ya. Le lai o le o tusi I ni fale tonu. Ale o tusi fo le o vai ke le kalango ma ia o ke lenga o me alofa. Wa fo nai te lo o Paulo. E nau a o le foai, o lo a au foai e ati na e le nga luenga le tua. Era fa mai Paulo. Ia fa putu mao au te lenga ne o tupele o laku nga faile po ia le momoli o I Jerusalema. E ave yo ai a fai foi ko ke manga nga o ke aloi. Ia nga mako wo foi le makama ia ave le foi. Ia le me alofa ia o Jerusalema. Ona o mai lole I matauli o Paulo le I Efeso. O le tusi o le ave o Corinito. Fai mai lole o Paulo I a o au.
o te nofo pea I nei Efeso, se ia o I Pentekoso, Silialaei sea, fai mai tala Paulo, a wā ua faavanoa mo au le faitotoa a helenga o se faikoko a foi, fai mea, o le faitotoa ua makua makala, ua makua laukele. Look at the doors over there. When you open a door, it's just a little gap. But the Bible says here, it's a great open door. Male matuā o ngā. Ai e whawhikau. O le whawhikau ringa I. Ngā kongua. Ngā kongua. This is a loaded verse. E anango whaku ia ki oe. Langa, o le atua o awanoa. O le atua o awanoa. E le ngata e tu awanoa. Ai ai awanoa e au mai e le atua. Ina ia o tātou, ina ia whao ngā ina I leo tāua mō lona finangalo. Amene. Ele tūlanga whapisinisi, there are business opportunities. What are they? It's for a business to gain a new client to make more money. Are you with me? Okay. What about in Paul's case? Ele o se tangata whaipisinisi Paulo. Yeah. He is in the business of sharing the gospel. Yeah. O le fialu Paulo o I Korinito, ai whai mai. O le o vai aku ngai. Ke le I o le avangoa le o iai. Yeah. Ke le I o le avangoa. A wala o Efeso o te imilea. O Efeso o le taulanga vo ilele e taulai iai le o mai uma. It's like you think about Singapore. Think about Hong Kong. It's a hub for leo. Mai ei fe tau lainga. O vai le mele le kupu o fe fo. Le tau o Iran le o polokai le Strait of Hormuz. Now everybody you need to go through that channel. If I pena fola Efeso e wi umma kwa iva. O kangaka lenei, o kangaka leanga, o le makua kangaka siri o ngaleanga. Ale fo te lo I Efeso. E ia le tua fafine la ia o fo le ngole tua fafine. Ia le na o le fafine. Le fai mai a se le leia le tiana o Efeso. Si ua vave fo ngai moe ai. Ko aki es fulkasienga ua moe se ala mai. O te vave moe. So this is a goddess woman. It's like prostitute. Yeah? O vai la o me e fa sanga ima. Ma Paulo I kai milea. O tangata ya, it's a city fo ile o le a fo I ole. O tangata e talitani. Aya, wo fai ma le atua ya, o le mea ngā ringa ko singa mai kangaka I, ngā o le anga sala lea, ai fai mai Paulo. It's a great door. Yeah, it's a great opportunity. It's an opportunity to win souls for the Lord. Yeah. Amen. O se fai to toa ya, wo ufia waku, au ke mga au ke ngofo ingai. Yeah. Silialaei. O e loa o ka ua o e faapea o Paulo lo tavalaulia. Yeah. Ese opportunity tate o e su e le manuia o ta ainga. Ai a tau mai tu tono ngā luenga le atua. O e mau, ta ke sa ili fo I se avanoa, tate manumalo ina mai se nganga se tasi mo le atua. We are in the business of winning souls for the kingdom. Two types of opportunity. I don't want to go too long. Elua ia avanoa, elua ia kuainga opportunities. Number one, it's just an open door. Opportunity. What does it look like? Are you ready for this one? You can take notes. An opportunity always looks like work. Yeah, that's a revelation. Huh? What does an opportunity look like? It always looks like work. Yeah. Always looks like work. Fatangale tua se I faapupula o tātou mata I avanoa. Awala elisi ofisilia koe whaiaku ia te oe. Ua fia ni avanoa ua e misia. Yeah.
There's opportunity and then there is a missed opportunity. Yeah. Wo missi le awanoa. Au le aso lenei. Le la awa o tātou le tua. Ia awange I koe missi se opportunity. Yeah. Young people, I always have you in mind. Yeah. Because there are so many opportunities that you see in your life. Massive opportunities. But you need to allow God to train your eyes to see the opportunities. What does it look like? Work. It looks like you need to do something with it. It requires effort. You want the second point? What does a great door of opportunity look like? Are you ready for the answer? Hard work. You just need to add hard in the front. Hard work. Yeah. E te mo mia le avanoa, ai ke va ai kuloa I le whawhita uli. E melole, it's not for me. It's not for me. Why? E pei arwa ai paulo le I. Let the Lord teach you so that you don't miss opportunity. Every time an opportunity comes, the Bible says it always comes with opposition. Yeah. So se taimi ai se fai to toa o se mea te tau na fai po se fai to toa o se manuia. Malama I fai mai. E iai le fatu ese. E iai le te te. E iai lui tau. It's an opportunity. Yeah? But you need to understand. The Bible says, King Solomon said, in all you're getting, get understanding. Because once you understand, then when you see the opportunity, you know that you can't just look at the positive stuff. You've also got to expect that there are problems coming with it. Tasile mea leiona faale tonu malea ngai luma le olanga Kerisiano. Le ngata le olanga Kerisiano. A ole soifua o tangata Samoa. Ole leanga olana vai. Ja. Leanga olana vai. E fai ole leanga o whaalongo o leanga o mata. Aya. Ai ele tamale sai ile tuspa ia ingo ia pati mayo. Ele leanga ona mata ai le leanga whaalongo. He heard Jesus was just passing by. And he heard about Jesus. He knew about Jesus as a blind man. Mele manga yele kawaso foi far kingo isikai inga ia popula ilea o mata falenganga. Ha. O levanga kawaso kamalea fangau mai lavo kawaso. Ha. Fangau mai lavo kawaso. Ai ngai falongoa. E iai le alo tavita le wafio mai. E vale alo tavita fia se fulua unga kupulanga la o ke a vala awele vala ia Iesu e mai. Iesu le alo tavita alofa mai. Today Jesus is passing by again. Teaching us on how to see opportunity. E loa ka waso le avanoa. A le motu o tangata la e pongisa. Yeah, vaila. But you see, the blind Bartimaeus wasn't just blind. He had more struggles. Because when he screamed Jesus, the crowd responded. Actually, they didn't respond. They reacted. Mea, ang ka ofi ele mavavao e. It also said mea ke mga oe. Ke fai. E ka kauanga iai ni manatu e lafo ia te oe. Whenever there is an opportunity that opens up, prepare yourself. There will be lots of opinions. Yeah. But here's the thing I want to share with you. Whether you open the door and go through or whether you don't, people will still talk. O le matawhaioia lea ma le natura leo tangata o le tautala. Pi le malie masua malie fo ko ngai pe ale se kala fai. E ka kauanga fai se tala. O fasili. Was it the people that showed you the opportunity or was it God that showed you the opportunity? That's the question you need to ask.
When you saw the opportunity, did you see it through the eyes of God or did you see it through the eyes of the people? Because most of the time, o le tele au taimi, o ka ngaka, la ko ke whai aku, e leo se mea lea maoe, e leo so wala ulia lea, e ke le ngā whakia, ia e ngā whakia e ke le iau lunga se high school i Samoa. Ia e aua fwere kaukala e la, ua kufu e maisi mea. Ia manesi e lea, ia masisi uru kou a inga ngā ui e ngā mea, ngā ofo ia e le iaua. People will talk. People will throw things at you. Paul is a visionary. Paulo le na ia whaaso e sā. Mai e whasioti tangata Kerisiano i le taimi o le amataina o le lotu po le kalesia le tusi o ngā ruenga. Aia. Faapea langa ia o le sa o langa mea le whai. Ai ngā uilunga o le awala alu tamaseko. Na Failauga ina ma le Atua. Aia. Li liu e le Atua ia le fo ia le olanga o Paulo. Fai mai lo le Atua ina ia Paulo mtau po iwa. Fai po rufu lima nei, e mai ia. O le mea fai ngā ruenga lenei, o le ipu lenei, ua ou filifilia, na te whaailoa atu. Na te whaailoa atu iai, ia au lenei, e le ngata o tangata ese, a o tupu o tangata ese. Ia mai sa ia rai lu umalea. The question is, oka. It wasn't just to the Gentiles, but to the kings as well. But God never showed him how he was going to make it. Yeah. Al taimi le tupu lea o Kaisara le tupu le taimi lea. Aia. Did it happen? Yes, it happened. Because when God opens a door for you, he who started the good thing will finish it. Mai le tua a whai o te avatu ia te oe, o au fo ilea, o te whaataunu ina mea umalava, ave sau pate vi ia le tua. O le tusi o whata o tolo ia le tu le upu whapene ia le ai se whaalinga. E whano le nu. Where there is no vision, people perish. Can I just come to the young people now? Yeah. There are many opportunities in your life. Sunday school, what a great opportunity. Sunday school, what a great opportunity. Faftai Sharon ma. Soane, what a great opportunity to be part of the young people growing up. Yeah. Youth, what a great opportunity. Oka se avanoa ina manea pe a whaia oe te ngalua i tono lau talavou. Te le siama, tupola. O le avanoa e tāpena i tupulanga talavou mua taeao. English service. What a massive opportunity. Lalo wingal fam talang. O mai lunga i le English service. No whai le whanau. Wa ai mai lunga le stage lea. Wa ai tangi palau lea. Wa ai le piano. Wa ai le bass. Wa ai le guitar. You are exposed to opportunity. Amen. Yeah. This is what we call exposure. There's a media at the back. There's cameras on the side. Massive opportunity. Ai mawhaia ona e matamata mea uma i le whanau. Young people, you can watch and be exposed to all this, but if you don't have the eyes to see beyond this, you will miss the opportunity. Yeah. You will miss. Others will come and take the opportunity. E iai se muri mai. La tau te maua leo lea wanoa lea. O Paulo, ele iai o taimi o Iesu Keriso. O Paulo o le tangata wele tau o le tangata wele na muli mai. O Paulo o muli mai. O le au soo na mua mai. Muli mai si ia Paulo. E mua mai ia le au soo. E iai alanga ngana tātou le na whai masane e whai mai. E whesilia ia muli mai. Ia mua mai.
Ai ai le taimi, peila o Failauga le Atua, na sau muri mai, ua sili atu muri mai. Ia mua mai. Esa. Ya. Wa fuelana iai matai o ina, e langa kusi kasi. Tu so matai o. E foi Peteru, le iai foi lana tusi ina, tasilua, martolo. Oi mai si, iai mai Jakopo, e foi lana tusi. Ai sau Paulo na muri mai. Sau tusi le tusi vai tolu o tusi pa ia atoa o le whenga inga fō. I le tele o le whaonga ina o le apostolo Paulo. Ai sea, whaapupula e le atua o na mata. Allow the Lord to train your eyes to see the opportunities. Ia awane o tātou lo atu whawhita uli. Ai o tātou lo atu le manuia lai ai I to tonu ina. Le lua se lau lua fe se fulmar fitu. Masino a perila. Na matai le TSS. Lo sus fitu na sina muli maula titi alia e vi ia ile atua. E vi ia ile atua. Ina ua mataina. E tolo matou. Oa uae e pito silina te lele a faina pe a fai aile ai fa le tonu le vanole. Le vanole amatai se pisinisi. O isi sui wa mortgage free wa matutua le whanau o le isi sui e to tasi lava lona le la fafine whainga ruenga umala ua o au. Ali amataina e to ono lau whanau. Ia malo to lua e tausi. Ia male whale ko kongi o le mokesi. You see, when you look at an opportunity, you have to calculate the cost. Yeah? Calculate the cost. Work out the cost. I have the most to lose if it doesn't work. I say, wala lela ku ungat wenga. That's my comfort zone. Money comes in every week. Ai alulo cha mata se mea fo. Olono inga. Wa ela fo ai mea umana. Ale work, ola me tupu. E misi le avanoa. Au le kele yo mea kakele iloar kai milenga. Kele ia. I did not know many things. All I saw was the opportunity. The Lord opened my eyes. Jumped at it. Almasino February. If you don't mind me, Dad. Ole masino tono alo February lua fes fulu marifitu. Ngase ai mam. Ngase ai mam le masina le February. O February. Ala lu mana ile te Tala TSS. We've already made the decision to go. Yeah, the boat is going to be launched. Le la si irvai kai. Le ko ia se fa kari ngal sawa o pelila lulo. Ai te o ngase tina. Matala no lo le matama. Fa ko au ka lo le ina ia tama. Il te milena. Yo le amalo lo mo sina lu masina. Ile ngase o mam. Ya wa ule la take over. O faapea oka. O ngor fa nga ule la kausi. Ko kausi male kale sia le la inge mo le lu masina. Ai launch inga kai milena. You know, when you see but you think you still want to do it because the Lord is speaking to you. O te le iloa, o le a fai ei se a o ngā sosa se kalesia I o le ofisa o TSS. O mea nau te le iloa. Mea nau te le iloa. O te le iloa ina foi, o le a muli ane, o le a fai ngā rue ngai le to tele o nisi o whanau. A fai na faamanuia, I asina manuia nga e maua mai a o le ke kongo le maluru ngai I le TSS. Se paki ange pe a fai na maua sina manu. O le wingot wham talanga, ua maua I leo le avanoa o whanau. I le teimi nei, ua tolu tau sanga o lai whao ngā ina le ofisa e whai e le Auckland Pacific Bible College. O mea na o te le iloina. Ai le ngata ilea, wa manuia ai mamawai pe pa whainga ruenga mo tangata I Samoa. I did not see that at all. A whai o whaamanuia ai se si o le tutono le malu nei, a ve sau pati I le atu. O te tala no atu, whaasoa le whaamaoni o le atua. Pe a te tala le avanoa, nga e alu le e whaonga. O le aso sale na te nei le aso, se fulu na te nei ia. Na whaere tatou combine.
o le aso luas fuluono a perila. O le aso tonu ana na loncha i le lua o tasi fitu lono inga ua iwa le leita usanga o Faamanuia le Atua i lenei avanoa. O duila i le atua. O lau le nā pati o te whaafetai ai le atua i le teimi e ta tala i le avanoa. A o le alawa ta tala avanoa le atua. There's a missed opportunity, but there's also what we call in business, there's an opportunity cost. There's a cost of calculating to go through the door. There's also a greater cost for missing the opportunity. Ntau pulusu maleono. Nano fufatasi ai leo e fo Iesu Keriso ma ona so. Are you listening? O e whaafonga mai. Whai mai leo Iesu Keriso i ona so o le lātou pāse ka muli. O le awhiawhi lenei e iei le tangata o tau na te whaalata i a tea. Ya? O ke i ale au so o mai ko sfumatasi. Ai le o ke i ale lilo yuta. Whai mai leo na whewa ai ai lea ngā whesili leo la wali ia. O auea. O kau whai ki ngā uma. Ia e whai mai lea le whetalai ngā Iesu Keriso. E alu lava le atali o le tangata e pei ona awina mai ai e le tama. A o le na te whaalata i a te au le pōle nei wha mai whai a. Sa Silialaei ona le whanau mai. Oka. E kei loa. E iei le teimi e tutui ai le whetalai o le atua. Ina ia pupula o tātou mata. Ma tātou langona ina le avanoa le utoe au mai. Ana le whetalai ai e sufa pena. E le whesili uta. Whamea uta. Rapi e. Po awea. Mai. Sa sili ana le whanau mai. O le ala wingo le whanau mai. Ia kongo ana. Mai maule ola ngai a oe. Oe le nā te whalonga mai. You know, it would have been better if you were never born. That means nobody ever cared if you died when you were born. What a waste of life that person has. O le winga na from talanga. Ai whai mai uta. Yesu, rapi, wawea. Whai mai atali Yesu. Uta o le nā lava. That was a golden moment. O le avanoa na e te taulona salamoa iuta i. Le avangoa kongoa le sa kaunga salamoa ai. This is an open door for Judas to repent. Amen. That's a different kind of opportunity. Different kind of opportunity. O le avanoa e te manuia ai le lalolangi. Ma le avanoa e te salamoa ai. Sauso, o ngā le whai o wala au, e ke whaalongoa, e ke le kalia le opportunity. Mai mau pe ana talia yuta le opportunity. I wish he did. Ia e le talia ina yuta le avanoa. Le ntatou loa le mentupu. E iei mea na tau fia le loto yuta. Le na whai mei ta maa le vai aso le tenei. Ia vai a ngei kouls fuse ke di paupa ua aia. Au makua maua ia ina ia yuta. Ngā uma e lea. Ua lea o ngā kouls e fulu. Ia maa. Ma lea o ngā koe malona ola. Halu ele malona ola. Are you listening? Are you hearing the Lord speak this morning? Are you hearing the Lord this morning? E le avanoa au e te misia ina ia ngā ia iluma. E fo le avanoa e tātou te salamoa ai. Wo mori mawina ma te talanoa ma seuman. Pali Sam. I le aso uma. Le whaafofonga le tua. Oka se atu ngaru ma le polonga i tangata Samoa i ora ngaruanga. E le asa se aso. O le tia i ngā ruenga, o le tuai i ngā ruenga. Ai le ai ma se mea fo i le whapeo se longo. Le ai se walau mai. No communication. E tali e mai e whala e o matu pola wa masangi le i wa mau ke masangi koe kiki a fo. Ngā kukuri fo le se ori i leo koe mamau karua ia. Ai koe kiki a ku mau. Ai le ai ni tangata o le mele o te tono e nei.
E le aini tangata pito sili o na faamau wanoa. E pei o tangata Samoa. Yeah. E ese le faamau wanoa, fatanga mai lava. O ana Fitalai le Atua e sili lo ufa alo le Atua. E upu e vatu le ele ngata e faamau le wanoa. Fa inga elo I avangoa. Yeah. Fa inga elo. Yeah. Fa inga elo. Fa tau ngā wanoa. Yeah. Fa leao ngā. Yeah. Au mai la tamaiti muswatita inga. Au atu whanau la iti. E atu whainga duenga. I'm looking for a job. This is what I tell them. And the young people are here. When you're coming to me looking for a job, this is my answer. Don't look for a job. I won't give you a job. I'll give you an opportunity. Yeah. That's all I'm going to give you. I'll just give you an opportunity. Yeah. What's an opportunity? I'll just open the door. And then you can walk through. The rest is up to you. Yeah? The rest is up to you. When I give you an opportunity, young people, what's the minimum wage you're giving me? It's nearly $24. It's $23.99. Might as well make it $24. That's $24 if you are 16, 17, 18. That means if you are 16, your rate of pay is $8 above your age. Us people, we've been working for a long time. We've never started at a rate that is higher than our age. That's what I meant when I said earlier, you have got massive opportunity. Yeah. That means if your rate is that, then your brain or your thinking should be at that rate or higher, so that you can earn that money, but more importantly, manage that money. Say opportunity. Bring that up. Yeah, minimum. Minimum is 24 an hour. So I'll open the door. This is the financial side for the young people. Throw that up, media. Yeah. So if it's 24 an hour, you work out on your calculator if you've got one. You multiply that by how many hours a day? If you equal that thing, yeah, 8. Yeah, 24 times 8 equals 190. 192. Okay. Oh, God. Young people, for a day, if you get out to work, you can get 192. You take away your tax, you'll probably take away home 160. Is that a lot of money? Whoa. Yeah, 160. Multiply that by 5 days. 800. Yeah, 92. Okay. So at the end of 1 week, $800. Is that a lot of money? A lot of money? All comes from 1 day of opportunity. Yeah. If I only give you 1 day and I say this is just 1 day, most Samoans won't take 1 day. Because they didn't come there to get 1 day. They came there to get a full-time job. I said, if you want a full-time job, because that's all I do. I've been doing this for 22 years. Sam, he's done it for 26 years. Ela langa vakule hava no faapea inga ia malama ile o tangata Samoa. O pauan mele mana o tangata Samoa e manga sauloa avaku uma. Ai o kele loa oe. Ai faingo ka kala inga fai to na avatu le ole. Ole hava no ia te oe. Minimum. Now that's where you start, but that's not where you finish. You start there, but then you can dictate your own rate as you go. Yeah, if we fit out your tattoo Samoa, Samoans will only do the minimum. Yeah, that's why we don't progress with opportunity. Afayaku ayalo ke ungo fola yo. Mga umanga ke ungo fola, yang umaya lenga. That's minimum. If I told somebody to ale ke ufa lemela uma ke ula fa me la uma, yang nga kaya lenga. How are you supposed to progress? Bring up Matthew 5. What's the verse laying off on team? There's a different verse, I think.
Is it 5:11? No, there's a verse there. I think it's chapter 5, but a different verse. It says, when Jesus was teaching here, Iesu Keriso, whenever someone compels you to go 1 mile, what should you do? Go 2. Iesu Keriso, atawa nau atu oe se tangata e ke alu le maila e kasi. Wala varanga. Wala sa ngal tala Iesu. Ya, mea, atawa nau atu oe e seisi e te alu le maila e tasi whaimea. Alu maila e lua. You know what we Samoans are like? We are 1 mile people. We're just 1 mile. Yeah. Umanga Failauga luenga ya kukua leo la fio yo. Alo nga or Samoa e pe fa varvane pe ale kala ho le skanga. Wole alu su ese si me fai. Ai alu su ese skanga ka kala ngoi. Ai mai sali ku pa wali. That's not a joke. The ladies. Yeah. Watch this. The ladies. Yeah. The men. There's your challenge. Huh? Yeah. The men are 1 mile people. Huh? E inga luenga I lelo tu pola ma faleo. O nga luenga ka nga fai ka malolo. Ala wa vi fa fingi. A o ingi si ola fai. When they go to work the Samoans, they just do enough. They don't innovate on the job. They just do the bare minimum. They don't use initiative. La ko kele aku ko fai masisi me e sili aku nga ia lualu ile nga iluma. Ya. O le lu ile lu mo e. Kalo si e kai. I really want you to be angry with it. Ile message le nga wa le upo le tua fai mai. A fai atu te alu le mai lai kasi. Ngai alu le mai lai lu. That means double your effort. La faapea, malisi mea a double your effort. E ke le koe su e ke le kau koe su e ke kau le tau mawhai e manumalo mai le tangata tono le whawhainga ruenga ia upu. Langa leo kau kala lau mingoi. Tau tala ngā ruenga. Let your hands do the talking. For us Samoans, so we talk much with our mouths. We don't have any fruits of our talk. Ai ala ko ngefe me yo ke fa ola inga o fere loko ke sawai nga loko fa ola inga ia se si wai au mai ko ngor ka ko farsa mai lo ngadwen a door of opportunity yang pangol feo ngor taeao ni. That's the word for us this morning. An open door. Yeah, tato tutu lai. Talosia o faapupula le Atua e ala I le apostolo Paulo. O tatou mata I le taeao lenei. Ina ua. Sa fetalai le Atua mo e taeao lenei. Did the Lord speak to you this morning? Yeah. Ele to tele se stala fai atu. O umona fetala ile tua fai mai le tua fai mai Paulo ile na tusi ya Corinito. O ke le alaku. O ke ngofo pe nei. E il tai me alua ia I fo tai me nofo ai. Ya. Ina wa e loa le avanoa na iai. O tele lopo avanoa wa e misi so. Ya. There's a cost of missing the opportunity. Ina tato maua mai ia ya yuta e ye for the time le ko fo me ye avangoanga. Yeah, sometimes those opportunities don't come back, they don't come around again, but we keep missing them because we see the struggles
We see the opposition, but we don't see what God has for us in the opportunity. Ala wa o mai le tua ia tatou le taeao lenei ia e vaai e pe o le vaai a Paulo e uia o la ia i le au whatau te le au whatu i ECM aia a le vaai a Paulo le lau kele i o le whaikokoa lai matala le avanoa matala le avanoa e te mo le mau ai ma manumalo ina ma e se sianganga aia whaifo o se avanoa mo pisinisi mavanoa mo ainga faapupula o fofonga tala faapupula o fofonga o le taimi nei afu wala au afu welonguna ina mai le atua le taeao lenei wa fetalai le atua mo oe se i faapupula ma faafowina lau vaai ina ia auane e toi misia vanoa pe ona misia ia vanoa e tele le ua mavai atu i holo taeao lenei. Don't miss another opportunity. Be like Bartimaeus. Avea oe pe o Bartimaeo. Na ona whaalongo a o le ua savali mai Iesu wala auloa matulai loa. O le Iesu Keriso na whaia ia Bartimaeo. O le a le mea e te mana oai. Mai Bartimaeo fia pupula o mata. A o fola kei me ke saua e luma nei. E te saua o le ale tali o le fesili na le na fesili Iesu Keriso o le ale me te mana oai se whaapupula ia o mata ina ia awane i toe misi le avanoa le walu. Worship team, what have you got for us? Let's sing the chorus. Hallelujah. Ave ila uinga ina. Lima le kalesia o fionga ia le tua ele foi fuala na upu. The Lord said that my word will never return to me void. E taunuu
ma whaatau nuu le whinangalo le atua. O te tonu fo le whionga le atua lea, o Faamanuia le atua ia te oe. O le sisi o wa ao, o le sisi o le whaaftai i le atua i lana upu. Wa le tangata ia na o le ave whi au, a o le upu o le atua. Tātou whaaftai i le atua, ta maa whaaftai. Whaaftai wa e whita lai i lau upu i lenei taeao. Whaaftai wa e awa o mai ala i a Paulo, ta maa. Le taimi te tala i wai le o Paulo na te tala le whaitotoa. O oe na e te tala ina le whaitotoa mo Paulo. O Paulo na i loa atu le whaitotoa ua matala. Na ia fili ai lea le tua. E ui o loo iai whaafita uli. E ui o loo iai e te tee. Ma whaatu i ese. A o oe ana e whaamatala ina le whaitotoa. O oe fo i e te tali i le e urufale le whaitotoa. Ta maa whaaftai wa e whetalai lenei taeao. Whaapupula ina matau i matau umalava o le kalesia. Faapea ona e whaia i a Paulo. E faapea nā fo ina e whaia i le kalesia papa toitoe. As you have done to Apostle Paul, do so to Emmanuel Christian Ministries papa toitoe. I e te whaia foi i a i lātou o loo maimoa mai. Ai le ngata foi lea faapea ona e whetalai le matai o e lima. Wa e awa o mai le tua. E iei manuia wa e saunia mo i mātou. Ai tasi ale mai le tele na mātou tāmo mo e le tua. Ia le leila mātou whaalongo i le nei taeao e peona e awa o mai. A taua nau mai se tasi ia i mātou te o maia i le maila e tasi. Ia o mātou o maia i maila e lua. May we become 2 mile church people, Lord. Avea i mātou o tangata o maila e lua masili atu. Ai le na o le maila e tasi. Ina ia whatau nua i leo lo whinangalo. Ia te i mātou alivi inga e fo ia te oi. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Ta maa Faamanuia le kalesia nei. Faamanuia le Atua i le kalesia. Ai mai se i lātou e asi mai Faamanuia i lo mātou ta maa. Faamanuia i a mam, Maria. Faamanuia i o mātou tua asi na sina. Faatoa lau faamalolonga i a talosanga ta maa. Te naya falanika. Pastor le malu, le tua. Malolo, ma le faletua i a le tu. Ma i lātou umalavolo i tutonu a aio ngase. Faamanuia ma faamalolo i a te lātou. Let's close it off with a worship team. Let's close it off in Jesus' name. And I will Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless your holy, bless your holy Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy, bless your holy name. Via, via. Via, via, le Atua, via lona sua, via suafa, baia, suafa, baia. Ave sau pate via ile tua, pati, via le tua le tama, via le tua le alo, via le tua le nganga paia. Amen, alleluia. Via Iesu Keriso.
Ia ave se spati la po alena fa tai ai le tua le nei taeao Faamanuia lo tua oi ia na lala mai le ilalo la vanoa le mo sunga le fonga le kalesia. Ia tu fatasi o